Nanda Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Pula na kana kandani san sema rot ko mai en radio Bula Duavata gona Nanda Vata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai ni bula na na kanda na sana tini kaba mai viti e rongo ko nan rakene bebi ando makabole le nan rakenda indai dangai rongo na kani tuku en tini ka ruana kaloko en ngau na mai keri ni bula na kana rongo ko mai Aotearoa ki Aora mai New Zealandi vina ka levo mai Wellington mai Waikato wata ke Estino Tokona mai Okalandi mai New Zealandi ke muni na kandra vi toko ni mai Christchurch vi na boga lebo na sa sema roti ko mai na singa lebo ndai ni mbula na ka laveti mbale suba ni andra sa sema roti ko ni ngoi waga mbula na ka laveti mbula na ka mbale suba mbula na ka na kanda ni sama tiko mai na singa lebo ndai mai Canberra na boga andra tiko ni vi Francis no itakirin do na singa na ka ndai bakakina mai serene ta bagayan ratiko ni en singa ndai we kemunina wakanda ni sa sema tiko mai mbula na minister bogadeng Simi Kaitani mai Melbourne bakatalenga kina na nomunia dai tiko mai na Northern Territory vinaga bogalebu mai Darwin vinaga bogalebu naita vinaga bogalebu o no aseniloli
Bula vinaka stino tokona mai Auckland City mai New Zealand vinaka buka lebu ati ko talenga ngo no seniloli na ngase buka dengu na turangan ni no ini ngau ni bula vinaka na wakanda bula vinaka gora o toka tuna no muni oi semba sote na sote chatungo no ninga ila nga mai mo ni me kauteni era ni lupa saranga ni ke na singa lebu ndai buka tau ke muni vinaka buka lebu na sematiko mai Scalebron bula vinaka na buka rongo tiko mai na singa lebu ndai bita na tuku vinaka na rongo tiko singa so timba ngani maru tak sarana tuku ni raki angor na non dai bota na singa ndai ni bula vinaka mai Okalandi vinaka buka lebu gora vinaka buka lebu na turanga ni nukuloa vinaka buka lebu na sema tiko mai na singa lebu ndai ke muni na saka suka tiko mai na daga ni ayan rambongi ke muni na sabu kara ulai tiko bu se ni si buka dengu tiko ibale waraka tiko na ngauna moni toso ni kene na daga na singa lebu ndai gona non da Vata and a radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai ni bula vinaka na wekanda kila endoro vokan bula segeda tunga mena singa liu wenda inda na ngau nebiti siminiti ni kandua ena diwa na miniti a singa yado tikungo na katalau ena bebo no iso sa ngau netu ni boka singa liu bubi rebunga ya bula vinaka eneri tawalo sema tiko ya ningo enandela ni vei noku mai Kuwait ni bula vinaka
Lako ba kaya ako saramay ngay wakusa-kusamay na namundo bukang bula. Kay mami sa lolama tu yan ni bay kemuni. Nanga boleh bunang karabita biya neri tawalo en nandela ni bay nuku may Kuwait. Nanga boleh tu na tiko mono siniloli bula binaka matagali naita. Ako ya kaya ngay o tiyang galit ni sarena soten. May kautayani. Ka Lebron bula binaka kemus lau ngasau. Kemus lau ngasau. Tua lau ya ka. Oh, gua na bukang bula may honiara ina tu Solomoni. Bula benak, no bula benak. Dulu bula benak, tamai leri o tinai leri ndo bula benak. Do bula benak tiko. Dola benari ki weka go ngai honiara ina tu Solomoni kem lau ngasau. Ruthi rasue, pakayan ratiko maingo buang bau tamai naibu buni ina sanora. Naga buka lebu. Kem lau ngasau pinaka buka lebu na siapa tiko mai, pinaka buka lebu. Na sembatin total na bukang bulang ko may eneri tawalo dela di nuku may Kuwait na tombo peresia toka na bukang rongo ser maseki dola bina bale bunjina wai se bushanti yanda re tau sematiko yaningo keilonga na yanu nawi na sabu ratu chosa yan na borisi weka burusa bulan beka bula benaka kalunga tatiko na bengarabi ilaitia tamay beka ni bula benaka kemuni totok na sotai ni bula benaka isa ke kalau live and clear my Santa Clara California binaka buka lebu na be buka maru tagiti kwenta indai binaka talanga buka lebu na buka rorongo menga ikawalenga may buka angone over and out sa sibitongo na ba na tini na miniti na kabi ni Singabu Kilulu Santa Rosa ni bula benaka binaka buka lebu na sematiko mai lomsita banga sa nendenga imbasi katalawa kandogo ikinda ba kita litunga na non bata na singa lebu indai na radio Bula Duavata lomsita banga bula benaka totoka tunan rakingo punisei sanjina kerengan na sere mengai botai tiko biratu na zorobo robo sobura tiko na yaya ni vale ni strongo bakaki na biratu na nasi erto mai bengarabitiko non laurai nangone ka laurai tiko mer laurai beka boka buni wa ina boka ndindikanga ni non rabisiko o lo salini deo binaka boka lebu sarra lo salini na budang ko na tembara may tonga may rewa ni bula benaka na numitali tinga kina lo salini deo sa buta tiko na ya tiko sar may Alaska na boliku ni bonongo Amerike binaka boka lebu na sema tiko mai sibi na tini kandua na tini karua na miniti sibi tongo na va na tini karua na miniti kabini bukalulu ke Santa Rosa San Francisco ngorin da Vata and the radio Bula Duavata.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u dren na te tu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tero pukuni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina bima manione na kabini bugululu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando biti. And a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo si tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha babina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Selena que con bula morraída San
yo manda sayang bakitini sa tamata lebu sara yalo malu ngalu daw sa sanga sawo tuhi ko kanirui mata binaka isa turang akin daw leso nanga una kawakale sui kale ngamay ng bula Deura hivi koya dale nga wakandua Nongoi bala sa kaniya nonggumbu Kisa nanay mususere sa may rongo boli Rabaka isa inagenan daw rongovi Maramay along dina Kandaw beibo soti Deyan na yala Ia nei kure ni ala ke seru serevi sere ngono sui toka nangangana so erang muria tele tunga nai tuku ni seroya rasa tapa tiko na bulan ren ta ini kalungata ni singa ni kuah radio bulan Duavata ina nonda Vata au bula benaka sherien momo tararigina dola ribarong kotome ai korobo itai lebu binaka lebu na wale na station ni visa korbo na wale na sema tiko mai na people ni bola ni mata ni tu sherien momo na wale na sema be okani na singa lebu ndai tori katina ni bula benaka kemuni ni bula benaka ni bula benaka kami tiko ni singa bukelulu ya na tukuka kata benaka tungo na singa binaka lebu torika ariata temalesi do kobo arna andra o pena yerai balita dono ko kere rosanga bitar sarangan ni kay seniloli mo kay tuko na wana no mitukutuku sana tuko ni Roma nga ko sa tikongo no seniloli toto angawi ko kay manrungay sa bital no nga ni raw bital no takamantangan no totoka salaniata andi kawan yan rabi nakatalemay na marama naita kalau nga tiko na singa ni kuwa binakapagalebu na bingarabi binakapagalebu na pala nimbula na turang na marama na si Keda nga na pala nimbula bura nimbula binakasala niya tayo di kawa tsana bakani Eandra borong toka ni mai Wellington korturang ke New Zealand to toka tunan raki makare binakatalingamay na sere mai taingo binakapagalebu taingo tayani binakapagalebu kele bula nakapagalebu na bula maleka buka rongo tiko en na toaika sano na itasiri ni bula benaka na sema tiko mai kina binaka buka lebu o peniana mbule wakula binaka buka lebu Washington DC Sanjina Zembasare ni buka mbambabaya na nonda buka rongo en singa lebu endai na nonda bata Washington DC venina mbule wakula sa sibito kongo na bitu na rua sanga bulu kaba na miniti bebi andonuti ko ya iyo ya nangau na mai kiana kabi ni singa bukelulu bingarabi pinaka lebu na rongo sere pinaka telanga lebu na daka kene bingarabi ni singa ndai ostela di tangi da kimbau di sambula binaka ni mata binaka kalau ngata tiko na daka na bingarabi na singa ndai kalau ngata ninda bondoka na nonda Vata and radio bulan Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai Hey, Vana, ni wa
Sendran beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos ni mbula. Kua ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in doon nungu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kami ito ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, salah ko man na-check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tundawara. Kuwertong ko. Kau sayang ako dengo, pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos sa tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay City Veni Raturala.
Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chuga nungu sheep. I live in the wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batu tu sa chigot o Simon, but nada nida kita gichisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his origin. Simon, Simon, Simon. Dilam bate sinamberi chikuni toko bate chikona bewekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngodra eva muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Kena lebu na talatala Lal Muhammad na matay ni namuni daw nanonda Vata Vata and Radio Bula Duavata and singa lebu and dainday endura kera ibalangaw. Nonggoy talano ang maurang Nalatanan ang karangamani Marabi na kakatotoka wakawach Senikau aratay wawaki Marabi na kanikoto Paborita na senikau e bunga Vei matanggali rosi dau kinam Kenai dibini dila tua bula Rara ningito embalabu karara Toto sana na balaniara Balanay turangan niyo bisa sana Turangan niyo bisa nindiyan ang isala Isalay na soba ng mga una sayang Nananamu aranramu kagaga Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso erantalwasa Isalay na sobang natawang ulagang Enang mususungi aku pakalinaka Mainan ang bito Hulikay na namukan Kayo to na tuwa na Butakabaka Song mga una Niyo daw yung nasigi Ay tumburi ang koto naliliwa Ang gayrongodan ang tamon ni beauty Boleh kang eures eudisa Cini sa kemandanan nonggoy talan Tumalan na ikaw laloma Sulu taba-taba ka kote lolo Ni mode sa modele soma Lima soba noguro
seu tutanibu Kai baka mimira tua rosi E na muna ngau na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tiup kintono bunua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tiup gina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kina ngamure na kaka na buwa malangi me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney kailangan ko pata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California e raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang alito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o yan e Santa Rosa, California e raw talang ani rito ulit dilibata kayo na kemo katalawa sing lebo sa mga kabi yan may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakira ni tutame katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. O sala ro bengo pabinaksa. Iyo. O yasar ngana buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Sengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona to tolong tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko na nanda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vatamai. And the sabo lekasar niya dawayani na walu sang bulan ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwanito kay enovea say pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vatamai.
Ya sa te mata o nandi ko sa rongoyawa. Pinakabukali mo din na siya matiko may sa tini na miniti me tini karuan ng una may biti ke sa tini na miniti me lima na kaloko kabini singabu kalulu nanonda bata radio Bula Duavata da bukan bulan tiko ni be sela tangi da kimbao ni bula benaka kemuni Solomon ni turanga may muri Zion Shopping Center na tau ni Otabua malo na walebu iyo malo chona sabueti ni mula binaka na South Ridge Tower Monasabu makare sese ni mula binaka na tiko na loma ni banua mai bitilebu esa Roma soba dona ya kileilebu ya milamiti esa Roma soba ni mula binaka totoka na bakatara rongo binaka tu makare tale tunga eningo I Palau binaka bogalebu sa Roma Pinakabualebu Sokobeti Wanga Tonga ni Bula Binaka. Ratu na isa, ratu ni Pahilele. Maseki dola bina. Kalau ngata ko na bingwarabi na binikua. Lolo malebu may Castro Valley. Pinabalebu Gina, pinabalebu ratu na isa. Emelembai ibosota. Ametembai. Taradigin na dola. Sa dola bina lela lubu. Totoka na bingarabi tau ke munita lenga totoka na biwekani ni naratu kalau ni Bula Binaka kainongu ni Bula Binaka na marama seroma soba le sutale maingo able ratumbuli toka e vale oi kwe sangani ndona no itukutu ke kangamo kwe is watching
Bula vinaka abusoni toka lau batu andra kemani. Pinaka bole tau sarasarati ko eningo enangara ono kandabu salolo matu yani. Pinaka bole lebu. Rusi na wanga. Tararing na dola kalau ngata ko to na pingorabi pinaka bole lebu. Sempa dio esero masobatalenggo mai palau isa bobotu sarangamai na pono biti kemani ke sa bobotu ngani la sala ko sarangaen ni boto tolo kimami talengago kimami sangu sa bola katiko mainan rakini singa sudan da sabakila kata-kata ni bula mai bonua non da bonua mai biti rongo binaka na ser na kuru rua na koresi tuivanga pinaka bolebu esero masoba ke mundo seroma sana na ke tiko ngama ingo enta boga bina ka boga lebu rongo bina tiko makari boga bina tiko yani na non da be boga marau takina non da sotanga na biau liba ke bura en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Sere me bakatangin go isu sombo elelei na kenang bula au nanong makina na tawasi nilambaki tadarombar banando moni sere eralika eralande moni forro vali di rongo kina nangitang na Ia pena ko bole pun chama tiko mai nda sawara ka tiko nei tuku na nanda banua ke na be sai bura na tuku ningeto ke nan raki nan do tani toka nei tuku nin raki nda rai da manda mai viti rungu toka bula toka na vangi na esa mandanga ba ka kina koro turanga
e na moi rata lenga sa sulit ko ni kina nei woro ni tangi kau ko anda ngai rongo doya ni sa rongo di tiko nei tuku na non da banua ke na be sai bura ada be sau tali tuku ana non roi tuku me na tambada da ni bisa nei tuku nei unai si mati wai me be sau to ba leilai nei ulutanga na ba madala kina na singa lebu ndai dona kisi ke tungaraba ngon odorbo we suka mai ona no tata royali tarungonele ona ta roseber mai durra rumu durle stel mai onauta rosember mai ge arta ki ngonele ono rumu basura kono ne sulu ko tuvi koya ya na ngane na lelenga fomu 5 fomu 3 do tella ki se ke to grava tamani ngone fomu 1 ngonele fomu va saba tarungonele ti ko claude ba no dina tamani papa iyo e ti ko maybe ke to ti ko batanga ono no moya onde ndua maybe a father or uncle or grandfather na ki se ke to grava endo balolo matiko kente to nei tau kei bale to ngone ki lei perpetrator vinaka to e ki la vinaka to ko ya o de da ka batiko wa nei to ya so no ngone le ngono saba terung ko tu ki no tina na mai be sa udai pato ka basili ngone tiko ngon le lai ge da buta mo ko bi ondo na ya de ni durbo terung ko e buli iyo fumono o de ko ya ngasa nga biao liu ni soko ni maraman tamadaka turara le buno wasi rone tumbu sa senga saranga ngoni vale rosati ko toro bolinga ya teke bu mai bakadaba na taro ya ubi kila mai bera wa teke bu manda mai bakadaba just your sibling ya teke bu nga mai na yalo rosara Vata boli kende ti ko yan rabo na kai sarabo ngone e agora na tuku bisau ka so tuku bo e dina ndana baka wiwi mataki na kandi na e adu tiko e na nonda bonua mai vitingo. E da singa sotin baka ni na baki la saratiko. E ra baki la tiko na bi tambana e so ni bengarabi me baka na tambadaka ni avisa. Sa rere baki stara na taliboni me solibeira na ngone. E da sabaka e ngataka tiko boka lebu na itumutumu me nda baka wele i retiko kina. So na tikina rere baki sambasika. Pinaka boka lebu na isi mate wai na ngauna sa tini karua na kaloko. Nai tukutuku e na nonda banua. E rau sa sema bewe kani na nonda kambani ni buka e viti na Fiji Airways ke nandua na timi kilai mai Amerika na timi ni basketball na LA Clippers, na Los Angeles Clippers, e nandua na vesema tipo kan bisinisi. E kaniba ka na Fiji Airways na itukutukungo ni rausa sema bewe kani ke na Los Angeles Clippers, e dua na timi ni basketball kilai mai Merke, e nandua na vendinandinati po kan bisinisi, e na taure tolu na embaki. Ka sana ya batiko ya ni na ruana undolu ruasa bul kalima na non raubewe kaningo ka baleta na non kadiva kitiko mai mi Merke na itukutuku ni Air Pacific ni Air Fiji Airways baleta na be sema tipo kan bisini singo ni non buka tiko na rebe madawa na non da wanga buka me sana buka tiko e na be singa senga ni dengu na nona buka tiko mai nandi me ado sarani ki Los Angeles na sanga ni kele. Na bengarabi ngo taura toka na ido vini ngongo matua veira na be kambani ni buka e na nonda bura. Kasabe se matiki nango ke Los Angeles baleta ni na buka tiko ya ni ka buka lesu mai na nonda wanga buka na Fiji Airways. Bukarita ki na benjuren dinatingo na tulu na mbaki na nona itabitiko na kambani ni Wangabuka da Bengarabi ia na nona itabi na timi ni LA Clippers meratu na kalibagatiko na itukutuku ni Fiji Airways mai Mereke na beibonua ke diratu ng gito kina kweli mengayado ng gito may na non rato rambuturara sana kay toro da kesar ano na bengarabi me kaliba ki bititiko kay na Fiji Airways na bengauna me baleta na non na bengarabi ka sa sema kina boga bewekani na timi ni basketball ngo may Merke na LA Clippers pata kay na Fiji Airways
ena lebunga sara ena bakanga kana sala ni bukang go bang bimbebir nan daw ni bisinisi ka bunga talenga nanu ma merana bang getir na kanra merra bukang go na buka sangani dengu non stop mai nandi me buka bang dondonu sarani ki Los Angeles ena gele ki dengu sarangani sa tawia ni ka bakakina ni sa lesu talemai kina non da banua ena bingauna ningito ena bagareita ki koetiko na timingo ni basketball wata ke na itukutuku kajiba ki taudoko membaleta na Fiji Airways ena non na bingarabi ena non da banua o wasibi ena bualiku ni konitene ni lebungo merke sa bagareita ki mai ni nama kitiko na non rausana bagadurumi talenga na kambani ni bukango na Fiji Airways ki beira na kena isongo lebu ena One World Alliance ni be kambani ni buka ena non da bura o koe kana bagarau teki bungo ena bengarabi mai Dallas kibiti sa nama kitiko buka lebu sakari ba kita letiko nga na sala ni buka bungo mai Dallas kinandi ka lesu taleani ki merke runa ngonde buli ku nebe rau na wainganga ni be bunga mateni-taki o rau na ngonde buli ngo ku nebe rau na marijuana mai raiwanga kwata ke na ruatale ku nebe rau na methamphetamine sena ice mai lambasa o rau na ngonde buli kaina kini do yang bakitini kalima do yang bakitini kaono ka kunebe rau nan rau ni kau mandu kila ini marijuana ka rasa tomboka rau na bisa rau sale kau talenga mai nangone buli mai rewanga me rau mai boka tarongi ia rau sa bale suita le kina non rau ndui bale na singa ena noa rea bala tikongo na bisa ena non rean rabaki bokan bimbi membaleta na wainga ngani nda sandoni etiko eningo na ngaunan renre ena muani ambaki ka kileiti ko nenda ulebu kina na bagayang ataki ni wainga ngani be bokan matelitaki na kena bagayang ataki na kena bolitaki kay na kena be solia kitalenga endua yang baki 5 kalima dua na turanga mai ibuni bau mai lambasa kaina kini ama iba katarungi talenga ka besu mai banggangai ena buku ni wainganga ni be boka mateni-taki ka tiko talembeka ngabua na pouta bula-bula na methamphetamine sena ice mai Siberia mai lambasa besu talenga mai kina endua na turanga yang baki 5 karua ena dala batanga ngo ni kunebua na wainganga ni be boka mateni-taki ka bukan dina taki ni sabe imbiu yakatiko ena be ponua e boli takakina ena kisi kedengo ara sabanga ngatiko na bisa ena ngaunago ka sa salabata kaitiko eni non rasoli bakasala ki be kenda na lewe ni ponua mentanga ngarau nikina kina itukutuku tale so ningito bukarita kini sanrenre to kana non roto wawa na non da robo merato rika ni kirara na sota ka sana teka buena madongo ni Pacific Rugby League Bowl Championship bukarita ki mai ni dua vira na do robo ngo en dua ka boy rongo tiko mai Australia na ngaunango o Michael Sivo sabaka sanrenre to kana non awara kana Singapore ruai menangaya to kinana gitu maru takatiko sibo ni sauti endo na ngauna balabu sanga irone mengito talengo na non da koro na koro turanga isuba wata keira na wekana era na ngole tiko mai mera mai sarasara sa politikite o sibo politikite me bimbu ya ka ni beira na wekana mera oni era mai sarasara sa umana non reibondo bondo soliana non retikite ni sarangito mera mai saraba en singa bogarowa ingo bakatelanga kina be irana boni dorobo ni taukei era rangito tikongo en non da timi na Vodafone Fiji Bati
na rauna sota ke na PNG Kumuls and the Singapore Ingo and HFC Bank Stadium suba. Tinikan dua tali na nonda do rabo erto sangai toka rabo dua na single tiningito ni biti and Fiji bati merato na bugarita kirato talenga na soto ngo. Era bugarita kana do rabo ni rasa tu bugarau to so binakatiko na non rabako kaweango na non ramai veikilai ka ve semati na do rabo era na sota Vata ke na timi ni Papua New Guinea e na Singapore Ingo. E na mua ni maro talengango e na buga eduri ki na mai kandabu na sota ni kandabu sevens ka rato sa buga rau taliti ko nga mai kinango na Labindi Brothers ka toka vi rato na mbilo e rato kena chambeni na sota ngo. E na buga eduri ko na nangito na singa ni mataka Vata ke na Singapore Hawaii kaya o malakai talimbula ni nanorato manindia ni Labindi Brothers erto sa tu barau so virto na torbo rato wa bebuke na bakisawati erto sa ngole ki bonuatani sa so tale na torbo bobo sa duru eningo merla ki palataka nambilo na sota tigabuni mataka era bagarita kamay ni rasa bagarau ke tiko sana bagarau tale tunga na bonu bagaturang o kandabu ang gatu ani masiviwa meran laki isaraba kabe toko ni anda be timiso era do tiko ani sona timi na makitiko mai na soto ngo mai kandabu o yana Warden's Gold na Post Chop Tambandamu Vata ke na Dominion Brothers Waya bilang na tim ya namaki ya ibunga tale erna gele kisarabi ni boga binaka na singa ni mataka ke na singa boga ruwai kene be sai burabura sa teka bu na bindingin mai merke ko ngo na bindingin ndo ba kauyan ya na iwola postal ballot sa teka bungo mai merke atika bu na singa tu city na madra wango ka rasaya bala tiko kina na lewe ni be bonua ni be sana emberke me baleta na bindingi rasa ba kay tabi otitio kina ngo tulunan raw rusa nga bul kawalu na undol na lewe ni bonua daw bindingi takimata bugarita kimay ni na be raw binagati ko na kaukawan ni songo mga politiki rua na Republican batakir to na Democrats te binding sana tike bungo bugarita kita lengamay ni na wano no ba matua sarti ko nang daun dindingo kay na ba kay lesiles yan natambanan ni binding na be kaya do na madongo karanui tagatiko na be songo buga politiki ni rawan ni na dangindonu na ilaw ko ni binding kasati kabu yan na madongo ya ko na binding lebu o kwen danangay saraba karungoba na ikalima ni singa ni bulo November me madalakina se sanang olebe ina tikite ni tutu baka presidenti may merke be Kamala Harris na buko ni presidenti na ngaunago se be Donald J. Trump na presidenti baka dengo kinay tukutukunin raki solitiko yan na ibuka ro ni na taumbi saratiko na uda na yatu yasawa kina yatu mamanuda na sa ibiti lebu talengai bakakina mai kandabu kina be yanu bole kata ya do sarani ki moala na ya tulau kina deba ni be yanu dua na iboga ron ni langi kau sa solitiko yango en be bonua mai kandabu kina be yanu bole kata bata kina barra bieso bugarita ki mai ni nambula saratiko kina na langi tokalau en non da be barra be biti lebu mai natandola ki watu karasa ke na barabi ke na ronga kandabu ke na anu bole kata o moala da deba ke lau ka bugarita ke mai ki na ni nandua na ua ni raki suasua rombota toko ngona non da banua uku bata kaya toka na loloa toka lau ni non da anu mai viti na be banua tali so na bakila itali tikunga ki na nauda ke na raki suasua na kabian daindai kabang bauti ni
ni na dhambe tiko mai na moirani non da banua kana ya balata saratiko nan raki na non da banua ebiti kene bia tu anu an raki sembera mai na senga ni be sawu na dei koto na tuwa kinin raki ongo me adoba na singa ni mataka ni da dhambe ta ni na mua ni marawa ka boara itagitiko mai na deba ke ebiti lebu na bakatale tiko ngakina na bua suba bata ke no sori sano na mosi sano na itasiri bakakina mai na bualiku ke tailebu kira-kira ke na sanora na deba ke mbua tokalau ke maduata ke na anu be bole katikaya o dikombia na gelelebu laudala ngamea bata ke tabeuni uiliki na sano lau ke lo mai viti era sanga ni ngalala era ado batiko na bonge lebu ni mataka na nonda banua be buki aki na mata ni dangi toka lau deba wata ke na buaira sanga sutim daulio wasomana dangi go ia na vakilati ko na lo mani mo ni marongo na buaira toka lau ni nonda be atu anu me do na bonge lebu indai na sewa ka bora-borana wasa na be tumutumburi na walangan ni tau banga una na uda tau bisa re na sona ngauna kuru na banua mai na atu sawa ke na atu mamanuda biti lebu kandabu ke na be bonua bole kata mai moala na deba ni atu lau na tau banga una tiko kina na uda kuru talenga na banua rawa ni ralubu ka kui na be udi wai bole katikenda na buku ni uda anda na penganga rauni toka kina na ngauna tazoka mai kina nan dombu i na loma ni banua ke na ua lebu ni basika mai wasa na roa ni bagabuna na lenga na bagabuna talenga na lubu ni nonda be imbarabi ke manina turanga ke na marama sai kwangore na ituku ni raki embaleti kenda na singa indai ke na singa ni mataka na ituku mai na be sai wura na ituku ni ngito ke na ituku na nonda banua na nonda Vata ke City Veni Raturala. Singai bosata e mai toa undurida e waso solo meula e bondo atole lio gumba munre ni dangi e ba me bosara tu una tua beisa min raisa donu mai eta koa urai e lumi sanin dela ni wainga ma arre otomaya e na tomba e ba aloloma Sale lo musalo i lele au ele pale anandu i roani rosito toa Auto lili taitane me ula i denu i numba lagu o ba atu lawe nongo balele tina sabu sale Auroro aundu ani sengendu tu atu ba andu amei kalano ale siwina oro merangorongoro Temu ne boso tisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai masina Siwina oro merangorongoro Autemu ne boso tisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai masina Autemu ne boso tisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai masina
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kankana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakira ni tutame katin kabitu ni akostita na 2022 o sangirta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Kau salah lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla.
O kalunga tani raidi ke mni waini matindina ngani ngalili. E sa roma soba bula binaka. Kaina kini makari binaka tiko yani. Binaka boga lebu sara wax. Binaka boga lebu aliti tu inraki dola bina. Oh, endona boga bula sara tingo mai. Endona ya sani bono ngoi mereke. Maria mana seitaba. Bula binaka lewa. Erato bula binaka tiko mai rakua. Lere tu yani na madau sauti. Bula binaka tiko ba. O se rasana nama ke ke tingo na lako i Australia sa boga bina ka boga lebo na lako boga rauti ko ni ko rambula bina ka tiko Maria mana seitaba wanu ine bina ka ni toso tiko na daka ke ine bengarabi eroni ratabo lambula bina ka na bengarabi ngo ngai walu be na PWD walu bula bina ka eroni sulio bulinandi au halo ngata i go bengarabi marama talei Vinaka Fiji Airways na Bengarabi toka vinaka bagalebu ilai MT mate bula vinaka turangayanu toka tukana malo kemi ni boy sambali tiko sarebengo oi tukuna tiko mayo kami ni boy turangani na kalau maduata ni kata sarat tiko na singa na tau ni ngoi lambasa doara kana uda na kabine kuwa US Fiji Times Online dan dera tonga imbasi ka man nila wala ndo tamba ni sibebago na US Fiji Times Online bula binaka na kanda binaka baga lebu na daka binaka baga lebu na bengarabi sa baga no ini binaka tuya ni be kemuni na itabio ni garaba binaka baga lebu bula binaka lasarusa bulu saya totoka na bengarabi Sue Hope goi na Isoso Island may na tombaw nandi ni bula binaka da boga binaka boga lebu ni ndarani be sema tatiko yani da boga ni binaka Solomon turanga mai muri bula binaka na Zion Shopping Center Tabua Town do na bisureti sati kongoi ni mai do mandan bilo sinekila ke bilo yang konan do yala binaka do sangu no ngamai ker sa boga binaka boga lebu ni bisureti langi tu viani bula binaka na bingarabi oni kaitani bula binaka meni ono ini binaka tiko ya ini na singa lebu indai toso tiko na bingarabi na au tiko lain dan ngai rongo dan tuku nei tala lal Muhammad
ni taka no mui balbala. Na ngoni salanga menda lesu kibu ana kalau. Na ngoni salan dundunga rau bekenda. Na ngoni sal ni bebutuni. Bebutuni mai loma. Ko chunga na bebutuni ke. Sakadi ngabangon da sa vivi chukunga mai. O takol salak chukunga mai. Alestale ia tal langunyanggon. Kila na na bebutuni. The change of attitude and a mind, your soul and spirit. If that is not change, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Ke bina ka lebu na itala lal Muhammad na nomni daw na singa lebu endai. Bina ka lebu sara ni sabe imama tokongo na tinikarua na ngauna mai biti sibi tokongo na 5 na rusa ngabulu kadiwa na miniti na nonda ngauna go Santa Rosa. Tomani nonda bengarabi na nonda Vata na radio Bula Duavata go San Francisco Kauti Keda Vata mai. Sengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Raw-raw sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya may nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti.
and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. E sawa me doba ni udimba do na marama mai tali takabuli na rongo na bonga ni serea asanga ile susarati ngani kua e na nona tiko na Sunshine Coast mai Queensland mai Australia ana buka tiko na senga lebu ndenda e mesale sutali na gaboga lebu na sema tiko mai tomani tiko no da bengarabi na no da Vata en Radio Bula Duavata Bula Venaka oni kaitani Bula Venaka boga no ine venaka tu ni wailoku na gaboga lebu pete tu singa dola vina e se roma soba
Kere me bota inga vira tuna boys, ni biti mai palau, o Ted, o Solo, o Pos, o John Emitai, vinaga lebu sa Roma, salo te twinraki do labina. Ni bula bina kango ngai na government buildings na balik tambada kay suba na Danieli Mataika. Kalau nga tanadaka Solomon ituranga may muri na bilaway ni Su ni Kambatia wile. Iya binakabagalebu na besureti may solo. Binakabagalebu ko ni binakatiko yan ni. Nanomo ni tiko-tiko kay nanomo ni Bengarabi may na tao ni Otabua. May tabua lebu. Sila Vata na inoda dola binana Bengarabi. Binakabagalebu Su Hope. Maleka na Bengarabi matanggali. Hernando mitalangan leo ni Koro nabuso na itasiri. Baka tiko na nabuso day na singa baka rawai. Yalo binaka nga itukutukumay. Na baka daba na kena ilako ya. No ase ni loli gora. Bula binaka. Me ratumbaw na nimitalitu nga akin na nona taubu o penayera ibolita o sari tiko na naman rawi bola-bolay. Dua na sere me ratu na numitiko kina. Kalungata na Bengarabi. Kalungata. Jim Turanga. Jim bula binaka. Bala. Akere sere mena numitulaki na Maoli Juice Bar. Kota keira na lewen na Santa Rosa. Bula binaka Jim Turanga. Sa padili sumengo solo. Sa bolen-bolen dua na nungutau me salo se saranga ni sarui rongo-rongo binaka na Bengarabi yo. Bengarabi na toso ngani. Unuita kanina nguno binaka longa binaka bikim do na losya na singalebu di kuwa maibiti. Kito siya baka singalebu di kumandanga Dalatale. Zion Shopping Center tabua town. Do kana man baka binaka do baka singalebu man baka binaka. Binaka baka lebu Jim. Kati kumoko na numatala diwa pa kukito ka. Iyo binaka baka lebu na biyo kani Jim Turanga baundo na tanga ni zaka ngora kakamura kia na ngauna stoki na isuba Radio Fiji 1. Totoka na Bengarabi waise Bushanti. Alistala may tau. Makarese saranga may Naui Island Resort may sabu-sabu abarongo tiko yani kay longa na ngauna di baka dengu kay na baka singalebong go may Naui oni kay tani asawa merdo ba ni udimba binaka lebu marama taubu binaka lebu isa binaka lebu na binanumi ya pe komunikate na baka singalebong tiko ndai may biti ni sabo iro sanga bula miniti men do na kaloko sa ngauna binaka tiko go ani no da binanumi sa rongo da tiko ngana baka singalebong sa binaka tuku na mayendu mo lakoen kito sa lay waite mandanga binaka lebu iyo hindi na sarawa ni kaitani nomo daw mandanga ni kuwa. Pinangabagalebu na siya matiko may na singalebu and dahin talaga rongo itukutuku yan dua na kaloko na singalebu ni kuwa na pay mama nindua erato na siya matatiko yan nanonda Bengarabi na isongo-songo loto ni New Methodist. Tengo nanonda Vata and Radio Bula Duavata San Francisco. Kau
sina koula ni vanua. Era kambutu na kena reiulu ni vanua. Isana ya vato vaka vale tolo ni kaubuda. Unisea e de renga i totoka vaka. Me volia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutane katin kabitu ni akostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So ang tali wara katera tunda wara. Ko tunggu. O salah lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duandua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu vandua, tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu vandua, tolu walu lima. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Roge na bima manione na kabini buko lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay Fijian Radio Station. Kota
E au na lesu tuki na nungu koro ki tawake na lo Manitomba. Pinaga lebu na nonroto sere na dhakau mana ke uluina viri. E bula bina kasibani olo, dola bina, eule. Dola bina, tui. Pinaga lebu na sematiko mai sibani olo lume. Dola bina kultunan raki ana esa bogara. Oni kaitani. Ya sawa medo bani udimba. Pinaga lebu bulou. Nomu do mandangani kuwa sangana nonra kalunga tana pingarabi pinaga lebu na pinanumi lain batim pasanga dola bina rigi dola bina alo betim bulai pinaga totoka tiko na pingarabi pinaga lebu seroma simpadio iko pinaga lebu kere bawa bula timandangani be ratu posedi ke iyo sa kere tiko mengo seroma soba pinaga lebu seroma pinaga lebu na kere pinaga na bula ratu posedi ke ratu na bewekani pinaga lebu na sematiko mai na singa lebu ni kua na non dai wasini ngau nango ni da waroronga ni tukutuku na non da bono kene be sai burabura na ndua na kaloko Vata kenan raki warongo za tomanda ba pinaga ran raki ni waro zambe na mua ni marawa sa singa lutu lebu tiko ngo mai biti singa buke lutu ko na kabi na non da bono ngo da sama itu kinango Santa Rosa San Francisco mereke kene be bono tale so ra sematia nikina bula bena ka Richard Matanambamba bugarorongo saratiko mai bola tangane na wanga sokota tiko na ngau o saroma so sanga tukuna tiko mai bugan bula tiko ngabe ratu posedi kena non rau o samu kilani lebu tiko non rau so na daka rongo malekan dina na rongo di stere wa malumutu ni daka do bula benaka na kandani warorongo tiko mai sabi na numi tiko ene seroma sopa pinaga lebu na singa lebu ndai ni rongo dioti na kenango gadaranga rongo da telengani tukutuku mai virto no visa sabi sa tiko balala iso na tukutuku enda rongo da mai na tamba daga ni visa gadaranga rongo tukutuku ena dua na kaloko ena nonda Vata ena radio Bula Duavata San Francisco. Saya no me sate ni tulipua
E na ngui le Davin Rendre na matamu na itala no mai wambea ono kandavu. Makoso indingi taki ni rosi tua mai nandi. O buki sanrata kei rato na saki ni tombu karakarawa. Na lebu na sema tiko maenda na warau ngoleba tikongo na nanda ngauna ni rongo tukutuku e na nanda banua e na vesa i burabura. E dua na dakadaka e ndangaraba tikongo. Saan dua tani na nanda dau marau takakango matua kina. Na dakadaka ni wa mama da kina vein rotaki. Denta nguile da batali tikombeka e dua na esana. Tarungo di una matiwai. Ivita na kwe korkor ke te udhurki na ninrota ki dona ngonelewa mataiti ko meni beso turanga ni koro. Dona koro ke tu la koba ya wasara ke tu le bondo bilbil le bondo ose. To saya de na korea turani ni kilana ngonelengo. Ka ko yo sa ruongo na madha wane tu songo biko iti ko na va madha. Okay, bangarama dona mose matai saranga ni beso turani. Na itabi na ituranga ni koro kwa na mate ni tu mekila vida na mata bo so bu mai bona wanga do ko ni ngoro ya na make na irei ni ngone elewa mondo kila e ambaki vida ke baka me baka ntua batata ka ulilu ni abusa na itala o gase ni buli merangole na ken leidha kana ken le bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndo na maram ni lau sa tigo rawike nge basumbur me ndo na ngone ni lau sa le wilo ko erusema tongele bulumbulu te ko ikia tiko na lau e vauda na prokiwa do baka io takabate kede io ko tiko na mbaki tina ka baki ne tina ka ono ivali bebesu o vete tone kento kina banua ke kau me kendo na tamata vondo taronga mande ko tu me be mate mna sa ambuta ko tu mai do kai tu berna lu vende no be ko ribuli lu be bambi be berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yau ni banua. Every girl is a heartbeat of her dad. Ke o buta ko mai na no matiko iko na sindo na blessing ni no na bono na muriko pale to sa buta ko di mendi no ngale mbulumbulu ya sa ta woti matanga me na ke mo bosa o kenda to nga to basura ki kenda to tiko bati kento to sondo na ngone me sala muriko tiko na bosa ni biba kalunga tataki ke sa basumbur to me kendo na ngone lewa se ro se tolu tarugi ko arto ko me be na ngone ni sudu ndo na ngone sudu no loma ni bubale tiko no na matagali tiko no na koro, tiko no na abusa, tiko no na sana. E sinraw ninda kaya, akaw tunga may tol ni sala waray. Rausa sema nanduan na Bengarabi na timi rongolebu ni basketball mai merike na Los Angeles Clippers Vata na Fiji Airways na wangabuka ni nonda mata ni tu mai viti. Na bese mati wakadakada kango e no na itabikina na LA Clippers na mata timingo me karibaka na nonda kambani ni Fiji Airways ki mereke. O ira mai mereke e randa ungito taka wakalebu na basketball. E rango leba wakalebu sa kene bale e dua na wili lebu ni lewe ni panua e rapoka muria na nonroto ungito na Los Angeles Clippers e rasana rongo zabatakina na itukutuku ni Fiji Airways kei na nona Bengarabi. Me buka tiko mai viti ka buka sara mai ki Los Angeles. Ka buka reita ka tiko kina na mangosa kina totoka ni nona Bengarabi. Sana kaliba ka tiko na LA Clippers e na nona itukutuku. Kei na Bengarabi rato sa tikabu ngole babatango kei na Fiji Airways. E na tulu na embaki na non rau Vata the Fiji Airways kei na Los Angeles Clippers e na sota ni NBA mai merke. Ia ni raungele sota li na New Intuit Dome na rara ningito ni LA Clippers sa nangai totokasar. Bini kasauru na itukutuku ni Fiji Airways ko tambaki ko mboro tilalanga ko rentokara na non risulu et sa no itagitiko kina nindua na bewe kanibina kasama itawi bungo. Bagang bimbi ni nakadibagitiko kina na totoka ni Bengarabi ni Fiji Airways e na buka bukan dondonu mai LA mai Los Angeles meazo mai kibiti kalisu talene na senga ni kele se dengu e nandua na bonua e na maliwa wea.
tukina na bengarabi ana kena ibakatangin dengan desa redaki. Kaya na iliuliu ni Fiji Airways o Andre Villion ni sa maru takasar na nonraw sa may semarongo kina Los Angeles Clippers baleta ni sa nabuke lebu na kadibaki ni nonda kambani ni wangabuka may mereke. Ruan ngon raw sa kunengo may rewanga Vata kina wainganga na wainginganga kilele butu na nonda panuango na marijuana na kinan raw ni kau mandu sa layado na tambani kau. Karua tale raw kune melambasa na methamphetamines na ice. O raw na bengarabiti kongo yang bakitini kalima yang bakitini kaono raw na ngon nebuli kune be raw na marijuana raw ni kau mandu saman ni raw lay kau manda may kornibuli raw ko en station ni be bola katinonga may rewanga may raw lay bangangay kina karsabangan data kanobisa ni ati ko be raw na raw ni kau mandu raw salay buat terongi raw sangay sereki ni meru la ko kornibuli ke vale bagarita kana ibuke ni commissioner libo indriu ni sato soti konon rabi bangay no bisa sangay ilabeti la ketale nandona kena ibugatangin dengan na yan ren rabaki ibo eduriti ko nang unango enda be matanggali I wainganga kedanga ko ibugato kay tikongo na green drugs na white drugs saat kena be matanggalin duiroka era salabeta da kina non ren rabaki no bisa baleta ni da sa rumati ko yani nangauna ni buga raw kina singa ni sudu kina tawasan yang baki kilay ni daw buga yang ataki buga libukina endua na turang ayam baki 5,5 kalima may bunibau may lambasa besu ni kunebua na tanga pelesitika lalay tukina na methamphetamine kina ice may Siberia may lambasa endua tali ayam baki 5,5 karua turang anggo besu may ni sa tawa-tawa tu na plastika na tanga plastika lalay na wainganga bula-bula na ice na methamphetamine ka sa tiko bata kina yaya endo bagayang ataki me bakataba ko tagikina na wainganga go na be bono tali so kaina kini rasayan ren rabogitiko na iwasa-wasango na deba wan bimbi may rewanga kena sangay me tambambukodi karakune karatombo karabileway oy rabagayang atagitiko me reindewan dewa ni wainganga ni beibo matinitaki weiran lewan ni bonua enangito ana teka buena Singapore rawai ana madawango may viti na sota-sota ka ratiko kinangon na kenandau kin team yeso in the Pacific Rugby League Bowl Championship kana tiko buena Singapore wengo rodalindikin na PNG Comols wata kina Vodafone Fiji Mbati dua na robo bakadakada kay tiko may Australia may kasibo sana kay matay ni ngauna may gito ina nonda banua ka sama raw ta kasara boleh ko boli ebida na tikite me ba kau kinakoro ba kau talanga birna ba kana tolu sanga bulu na tikite bolia o sibo me ralai wasia mai momi mai nanronga na nona koro me rawani ramai sarang gitu talanga me ramai sarabi ko sa lebu na kena rongoronga mai bonu atani essential uraiti ko na nonda bonua singa buga roengo na kena ngauna era nangole may nawekana may singa toka ke nabi sanay so may nanronga mera may saraba na soto-sotongo na singa buga ruway na tikite o na sanga bulu ng dola na grandstand e bali sarsaredake o ya na dua tali na kene wase-wase e ba sanga bulu ng dola bata ke na tinikalima ng dola o ira randambe en simende ng batinirara wata ke ira tokayan ni na sanibeido nga na batinirara may lodala na sotango en gitongo na kumuls wata ke ng bati en sibitok na walu en tin na miniti en ang bongin ni Bogaruay en HFC Bank Stadium
Rato sa tuwarau na Labindi Brothers may kandabu, me rato na tangomaka ng bilo tiko bi rato na kandabu sevens, na mua ni madongo. Na BLK Labindi Brothers, rato ataura na ulo ni dobi, na bakisao ti rato sa tuwarau tali me rato tangomaka, may kandabu, madongo. Eka malakai talembula na manindia ni tim ini rasa baka rautiko, sa rabo susumita kia ini sona durabo rangito na madlo na bakisauti na madongo rasabi susumita kia ini sotale rasa baka rau keditiko kin sa baka rau sartungana sana todo ko kandabu merana la kisaraba kabi toko ni ani kina malata membeleta na tim yeso ngoleni na makitiko na Warden's Gold na Post Shop Tambandamu watakina Dominion Brothers. Pagay duriti ko na sota-sota ngo, na singa buka rawai, kay na singa ni mataka na buka rumbu ka may biti, na malata school grounds, may kandabu boleh katanga na iroro ni wang buka. Kinabiyasa ibura-bura sa tekabu na binding-dingi ko baka uwan na ibola na posi, may merke. Sa tekabungo na nonra dingin-dingi merasaba kay tabi, na lewen ni Bonua, na binding-dingi, hindi na nga, niyo ko yan ngay malalaki na kalima ni November, na bula katumay, may baleta na itutu baka presidente. Yasa tikabuti ko na binding-dingi, baka uwan na meli, kara na baka itabikin na itulo ng rauro sa nga bula kawalu na undolo, nandaw binding takimata, na iwasa-wasa ngo. Numin ni iri ranawano no basara toka baka matua, na kena baka ilesi-lesi, na binding-dingi sa ating kabubukay doringo. Na panuango ay daw utaura tu eliu, kadaw baka tulewatu kina eliu, na isokosongo na Republicans, ay hanggang may inruka kina, o Donald Trump, ay na binding-dingi sa oti, may Joe Biden. Ito na bisibilay laysar, na numiti ko ni nakobeli sutale, o Donald Trump, na ganga, na iwasawasi ni binding-dingi sa bukay doriti ko yan ngo, pero to na Republicans. Kinanraki. Ay tukutukunin raki membaleta na nonda banua ay nanumin ni na tauti ko na uda may na atu yasawa na atu mamanuda ebiti lebu kandabu kay nabiyan yanu bolekata kaya do sarati ko yani na debani atu lau kay moala. Dua na ibogaroni dangi koukou sa soliti ko yani ngo membaleta na nonda banua e banua mamada bakakina en da be imbarabi mai kandabu ke na be bonua bolekata en anumin ni na rawa ni be tumbutumburi na uolelebu mai takali me sota bata ke na uolelebu ka anda ngoleti ko mai imbarabi ke na kuini wai mai na loma ni bonua en ataumbi ni uda mera ule sota yani imbarabi en atumbuda ke kina na ibogarau ni wasa-wasa en anonda be imbarabi may na debani atulau may moala na bakila italenga kina. Dua na uanin raki suasua kotongo na nonda banua ka umbia kotokina na olo-oloa ka na tautiko kina na uda na kabian daindai na be bonue so membaleta na uanin raki suasua sa kotongo na nonda banua. Na sewa uana wasa-wasa vangi na deba ka na bagambauti ni nangaila kitaiki na matani vangi kina buai ra. Sanga suti ni matani langin daw liwa wasoma, baleta na be saunin rakin dan dono mga tinggo, may azawa ng bongi lebin dainday, nonda banua, liwati ko na tokalaw deba kina buai ra. Yung laki azawa sarati ko ni nabasa nga bulu kalima na nota, na kaukawan ni langi, na sona nga una na nonda barabi, kasasuliti ko ni kinagona kena ibugaro. Nang bula sarati ko na buai ra, nonda banua, buai ra ke na buai daki. Da sabo ka binabinakatiko kina na ibugarosa soliti ko maini da bugaro dan beta na mua ni madlawa tau banga una na uda tau bisara na sona ngauna. Wakang bimbi may na yatu yasawa ke na yatu mamanuda na buai ra ke vitilebu. Na bebo no tali so na sanga di besau kina nan raki o koe batanga da sa sota kai tiko ningo ni nangai tau na uda na kabi rawa talenga ni lubu na be imbara so wata ke na be udiwa na loma ni bonoa na taumbi ni uda
kei na ua lebu mai takali. Sai koe ngori ke mani na turanga kei na marama na itukutuku ni raki, na itukutuku ena ve sai wura, na itukutuku ni ngito, ke na itukutuku ena nonda vanua. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vatamai. Pangoleti ko ni nabisuri tiraramba kin Songo na Fiji Runway Resort Gala kan bogedori na karua sanga bulu ka ono ni singa ni bula ngaongo. Ada boga bina-binaka ni boga duri rawana tiki nango maina 5 kinatini kanduana kaloko enang bongi lebu ena Caneros Resort
and Spa. Wasa i Babawalu Sonoma Highway Napa. Nai durudurun donan rau wasanga bulu kalima nan dola, dua. Kana o katiko kina na i bakaya kabi e tolu nai tamba bakaya kabi. E nangai salawata tiko yani ke na waimbuta ni sambutu. Si robi tiko kina. En ratuna tiko kina na matai lolo ni bebuang maruta ki na Primavera ka na kauta tiko yani na bengarabingo na wasani tandra ke lolani boutique e viti. Na isulu-sulu o koe ngai mata o ni kilani nganita na songo. E toko ni tiko e nikina na Tourism Fiji ke na Radio Bula Duavata. E na kene tuku matai lalai ni ngai we taratara tiko e ne namba telefone ngoronga ba. Vitu saiva vitu, diwa walundua, tolu rua vitu. Se, mo ni raidamanda na website na www na fijirunway.com. Sai kuengori na itukutuku kene rongo mai na nonda bali ni songo. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Panuan the morning na nongo wanu au mate nga bua. Silive tuitai dolabina silive langa kalimbiu ni bula na ka kemoni na boleh una pingaravi na boleh una bukan nui Jim turanga
Pinaka bukan lebu na bingarabi iyong guri koksi. Pinaka bukan lebu Mike Sulua dola bina ratu tau. Pinaka na bingarabi na bukan maru tagi kantokai. Kani marau nang garabi kemuni. Jim turanga kuna tuka mai rongo bina kan dina na sere. Ya na sere nga na kila bina katiko na sere nga wanda bukan tangin taka kima bisa mai tomana tikongo. Kima bisa bukan bina katiko yani. Tua tala nomuni tukutungo sang tiko ni kila jim na tukutuko bede. Kau kede va koro i bali ni bebesu. Yeah. Laila da kau ni balu bula binaka kemuni. Binaka bole buna sama tiko mena atu tokalau. Lolo matiko ya ni bukan bimbi na timi ni bingarabi ni bole ni bula. Fanua fala tokalau. Draki da lebu na vanua. Uintina. Dangi ngai mbata. Yeah, salolo malebu tumai na timi ni bingarabi. Obuni wai samu fala. O Sula, o Lei, ke Soliana. Pinaka lebu na bisa matitiko mai. Sa diri awatu yani na ilolo mai, diri leso tali yani bai kemuni. Na baka nui pinaka bai kemuni na wakanda. Na sa matikanda tiko yani na New Methodist. Na bai mamanin dua. Na singa lebu endai. Kaya po nang aunaw leso tali mai. Kaya baka senga. Yan na sana kay sota ni mata. Kasi baka ibai Soliana. Bula pinaka sa diri awatu yani na ilolo mai. Pinaka baka lebu Suli. Joe M. Muriwanga. Zola binakai, totoka na sote, kau yani, rani lupa yani, rani kau serangan na kami ni kuwa, ina bosai. Bula binaka. Binaka buka lebu na bingarabi, binaka buka lebu nita kini sambula binaka tiko, sa rawatali tiko na toso na beito soyaki, ni sarui turanga bimbi, ni sarui tuyanga, turanga yang asaray na ponua, kina luto sabang modern, ni beke mani, kina buka nui binaka. Kira usana mai jengu toka manta berto sana buka robuke gona New Methodist Kauti Keda ni kina ruana kaloko ena nonta Vata ena radio Bula Duavata go San Francisco Kauti Keda Vata mai ni samode.
dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka kanda u drendre na te tu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rao Sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa, kinanomu mati ni katumba. Ena muna ngau na nalevo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kauslo surua chutney gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarangan no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se onga wale sarangan itu miku mena no mota ena dio valuma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talangan ni tolo dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Dan rembeka nangola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rua vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Totolo sara ni ta kana bi postaki lo mani buvale indo totolo na waro ni alonga ungi ba bi binata kana mani bi Vata bulivi teaching na lo mani ministry nam do bi Vata bulide buke kina na waro ni alonga yo ya utiko nga kitu le tolo ba bitadini ko ngoni biya wa tik sar mai Amerika ko ngatangan ko chungo batikino guna sabo bolek mai na songo usaka tu be koi ko molo ko mai mitu ko batikino kuna be kuliulum bale biau be na sinitiko yo ba bini bina ta na turanga ena matangani kuwa na bika kemininto wasea membale tir na tinanda ola ko turuma na bika ndendre me bakani uya lewat untu autiko ngai rukuna ye o ba bini bina ta kina turanga na bika e da kabo ko no mundo wasea membaleta na maraman na tinanguni aundo na kainto challenge tak wale bikina no kumbula ke baka sengo ira sengo kenta ia upa bin binatang na turang matang ko ang gikati ko na laman ni rona mada sawti o so ta besar na bikan dendre mai duro ko iban ni bula wana ya wasa ko matu ya sengen do wada na ko ti ko kero na la ko na private doctor kero la ko ni iban ni bula sab-sabo o na ko ti ko to nga undo liles undo rimainta ki au mai na bika o keminindo sea e kantina ya ungi ba bini binata kana biba tabuli de da kanti kana laman ni ministry ko e kantina todo ko undo wasea vererando verno guito kani au ka irna non da binaka itiko verna tinanda kina tamanda mendangarabi o bandina dinataka na bika e da kama na kolo ke bakanda dina na karoe na toko ni kenda na bikanda kadibikina
Yung kiba binibinakta na turanga. Ang nindore na tinago milangon na may sandaw to mate, sandaw tawo to kinibal ng bula. Ang to listo nga may biyaw na manito at tulit. Pinaka antimer, wasa ko antimer weekend ko na maraman na tinano sa bakivit sa Vulkava. Endo garavi koya, liba na challenge sa lakuduro mo doduro bula, koya kata ko koya may koma, yung bula talmay. Wasa ko koya nabi ka, balato kilang do wasa liba na maraman na tinango koya matin suka. May musto na evana, garavi ko doon ng balabo. Alam sa rango na kiro may vital talakin kiro viva sa kita katuvana na somate. Au quanto mai bico na imbe, me kame bia we na taba na imbe me tebu, na bono que de vanga tiki kina na kato doko, vivi que de tu vale label que de tu, au sangue girita na ambulance me la ko na tinango i valimbul na ni leoti valimbul tolo na singa sangue lenga na tinango. Dia na saro mistake ko ndi mai lenga, we kenda na bin gravier na tinanda, kena tamanda. Ni kon gravier babinaka, au na mistake ni ngora ramela ko kina iko ba dengo. Belete ko kila iko ngravira. Ang dore da vira ko rasagan dong karabana non ritumutumbo erdo tangi wali ba nangon ni mate. Balata eba kaira hibutu ni tak. Balata kila nangon ni mate kina tinango. Au reda nanganengo au reda na tuakango dong na tuakango elao. Au reda na non rito tangi non rito kela toka. Au wadengo. Balata kila ando na ngon balabong karabati kina na tinango. Dabi balimbola, nabuna dabi la kina, o babina takina na turang na batingo na lovina ka nang garibiro tutu na bana luwengo mo satu nga patki tinango. Au satu nga balimbola nga takak, balimbola nga takak. Iyo o babina ka na tala no ko tomo ko na matakin ko kutik ka delis dali na bi ka wase na matakin singin dai. Kisembola na maraman na tinango kina turang na tamam lo manira. Kiko chiko may balangi, iko kila sembola ra chiko na korre sa ra chiko kengel na numira. Wakati ndio na sa restaurant team, restaurant coffee. Balatan natin may doon na numilabas na siya nga bir. Di nga natalaralang ka kinandang, di kita kapya ka na kis ni mati, sa uli doon doon. Da ukuta ka na wano ni songo. Yor sa siya nga ni Reda. Ni resembula, lamanira. O na numasara na tinango. Balataw, doon lang pa nabali ni Bangge. Niti ko biyaw iwale, baka nga ino nabali sa ninongo. Kakita na tarin ko, nakinto ka na. Na iko bilang doon wano ha. Baka nga uto ngayon ng gawali. Ang giba binakabin na matingo niyo, kwa talaga sa potikyam. Alam mo nga na sa may lang kina na tinango, sang gitrita ka na ng gawali ni nong gawali. Nilaban do maroy na na bank account. Ni retina. Kung na chiko ng buong inakakwa, singkala na dabi ayar to lang kina na numir ka dito na lubena. Di na sara arsindo na numi ko ay, ko na numir to nga. Nakamakabiyaw, check takamanda na nunggu savings. Iko nakabito. O nakabi ko, yo, sa kila siya ng savings, seda. O nabi nakatabi ko kutiyaw. Nangunan kuti ko ikin, nakanali bulianggo. Withdraw ta ka na nanilabo. Please, liberto na. Natuakan ko. Because mothers are mothers. They will love their children to death. Pada betul na non retalin rendre resnya ko tekir na elubian ren na lumanir tu ngayon na hati tuwir na dabati na ba kaya ngayon da simbol chung gohir na lubian pada betul na libni darda kam na lubian there's always a place in our heart where we love them. Iyan natin ang gawaya ko matini suka chung na wheelchair musim do na evana. O wasa sarto nga verto na nagabita manin ng bonyi, balata ni Orida, rongo, talaga, ni salib na kisi ni matini suka. Sa nga nga bikito, baka na nito sa luto, tiko, sa vakay wito, bakalibo, babo na sarangan na mati. O ngay, wasa tiko, verto na nagabita manin, balata, verto na lubengo, na maraman na tinango, ang duko tiko May kasang na nakawasi tiko anti meron ko. Ang duko tiko na clinic o wasa tiko beto iliw sa sega na litmus stick, sa sega na test. Iliw o nawanggar na kanrala na test tube. Iko na gayda kawa tiko na chat. Weke mo din na taga valibula ni kila na kauka. Ito ko na chat. Iko sa nagay na nasuso o na kawa ni visinga. May wala kawa batolo na matakalila isinga live na kawi. Na test tube yung sa nag-hit. Ito ko na solution na lakina. Kaya kay blue, say green, she's in a good place. Kaya kay orange,
sa hai na nona suka. Kengai red, very risky. So na chatao na dakabati ko. Kaya baka sa dakabawa sa live na orange na red o sanggirita na bunuay. Wakabi ko na nona chat, semberan ito na nona check up. Saban ko na re ni nona chat. Ako na sa nona kiba ka kironga babiti na nona kabi ko na iko na kunikan yango. Iko kunikan yango, musukango, ngunuway baliw. Balata na mususo. San geno kita biti ko na pamadala tak chikabi ko na chat. And I was doing that, and I think now the days have changed. You use a stick just to test, but before it wasn't there. And there was a process that I was going through with my mother. But I was just going to na lubeng ko na bongi. Na ito may nangon na ako ko mabuan na Ivana, ako ko na sosa may nakuna, draft may na skin may na sangana may umbikin na nakuna, sangay do na mabuan tara na duruna, may hill palilay, gay mabuan tali. Nangon na mabuan kina, among gay ko na clinic. At I mean nangon na, o sarong na bunibay, Dr. Rao from CWM, I think he's passed on as well. O sarong na non rubitang logitinango, yung dambitiw. O sa kaya ko berto na lubeng ko na bongi. My mom was so confident to make that decision. She didn't have to consult me or even ask me. Sitting right there and then, sakabi ko na bunuay, to save you, I will need to ampute your leg to operate. Natinang ko siyang tanili maybe ako. Okay, rito nga bunuay, tarong yung bunuay. Kaya bakay ko na musika na imango, if you're going to do that, can you guarantee that I can live longer to see her? And my grandchildren. And the doctor said, I can guarantee. But like kaus ni musuka na dewa yang ngom. And leka na mumbula. Ang kakaw no bunuay. Kaya mbalabukin na nang kumbula musuka. Kaya bakay may value tagtalasan nang na mori dirto na makumbungo. Akin na lubiango musuka. No hesitation. Not even a question to me. And she had her leg amputed. So she lived for another 7 to 8 years. After that happened in her life, and I'm blessed. So if you still have your parents alive, love them. So nakarin dito ko na beken na nonon nanda dunro tumikin do ngon na balabo. So ngon na resin talita ka na tanganin da ko ta may male ole. Tu na non ritubo na tinanda beken da kena non ditumbo. So nakarin tu na bikong ko da kabra keri bin basay. Balata no mudunro ba na karo singin talita ka biko. Iko benga lubiro tu do ngon na balabo. Kaya bakaw iko indo baro chko na say burbura. Ay hadu biko na kayo ko wasich ko niko albinak. Torom telemo ni bambulay bal. Kaya ko kila simbolo chiko na tinamo na tamamo ibola ka chiko na biko ibitilebu ko chiko bitilebu siko chiko bonolebu albinak. Lakamanda libambula. Bambula. Balata na non rempa sana senga nintende. And na me nangon na irangay, iko nagay wana numir to ka. So sala ko ng bula. So to round up our session today, and man, it's amazing how you came to be the last one to speak today. God meant that for us to come to this. So, and also to the children who are still out there, our children who are still, vibrant out there. Remember, according to the book, to the Bible, as we are all believers, as much as possible, I say we don't play this program and not to talk about God, but I want to bring that. Ephesians 6:1, it says that you must honor your father and your mother. Not only all will go well with you, you will live longer. Oy kumabakrok tak na tamam kene tinamo, senga walengan yan binakakina na mumbola, en ang balabutalangan na mumbola. En na vunaw, senga talindo ito kuna nakaloko ang buli daro. So, lomana na tamamo kene tinamo, rokobi raw, maroroy raw, kunibiti raw itumba. Aw na kwata may bikene doon na baka totolo sara doon na talno na bungong ito kay vale. Nindola ko may nakoro o ko na may vale na tinay watingko. Au bawa teni berto salen kan nan gumomo ya au nan ngune wis dikadi ko nene nakadi ko tunga nana baka ngai tinangko kiro bibole katisara na wati ngorto le tini kerua na bitidini walo na tangane va na lewa nangona erto tu ke disuva nangona mendola ko kido ko melewi ke no kabe ko ando kadi ko tunga putela iko na sinrin chiko iginga vikito nanoma etini kerua na luwe morto tu wabo kikiditungo na tini kandua iko nangande au na kotiko le drop te kiko Kakoyo kotio ngabe ako kame na bone ko kene verto no luvenele o betir na tinanda bola ke weekend nela wa na vingo no kene na kotiko ikina mele sombu o ko na tarana lingango e na tarana lingango nge kako viao
nanoma, re, quando cadivi re, re nanoma, è una senga ni moadiki. Io con me coti otali. Ok, potela. Non lo vi mi alla ongori, moade ni kina, ok me coti ni matak. Quando senga. Re con me coti otali. Ona la ko lipik te ki ko tal mai ko siniro ni moade mandanga be no lo bene lawa. Ko tunga biao. Kendo nga una o kabi ko ya. Iko sinindo la ko verto na tangane. Iko mo lako. Iko la ko tunga verto na lawa. Onge do ba ko te ko be lako. Dono ngono ge usa kachuka. Putel ndor lako. Au li drop te kiko. Onge rensa tangi na maramango. Tangi chiko ko ya. Asaka di visari ni tota akawa putela itangi. Akaya dava. Ko sanga itala no. Obi talo tanga don talo veke. Talo taka bianda nongo nei. Sino bungongo. Talo ko ang kakoya. Simbolo na matingo, simbolo na taman reto. Kero may tiko ben dona to ito ay watingo. Taka binaka. Rondo may tiko na house girl quarters ni quarters sa Varotaki. Gay rondo bala baliw oro na biwatini oro laksarme na koro na nortota na watingo ko e kapentana kondo tarval so ko tarval chiko virto na biwekan dono nga na loma ni bongi ro bibala koko sar na non ro bibala kelaw kenda da do bibala ni singi dengo nelonda keda na bangrando na kami dengo kina nelonda ni singi dengo na loi na wati na elewa sangela ko mo kwanga I kadibiro may tumba na korte sa rochko kin kay di mo riraw ti ko endo na bi wati ni rola ko may nakor nabalang ro kila chik sermengawiya chiko kina na ngani non rtona kwengo ni ndondwa witu achone chiko nakango inambua ge kakwaya na loma ni mbongi sabi o china tingkaron bongi sabala kadanto keronga itombale keronga itombale ato sarengawia sabu kima ko biao kima ni na kilisuba kima ni na kila this quite a distance sabu kima ko biao getara nelango ke kakwa ona keriko kwani wako kote kia wala ko berto na lube baliti ko ngai ko lomania awa se chuka na talo na weekend ni kwa sonongo na do vitun robe biwati ni do litini wir na non rito butumbo au kere kenda mi kwa lomana na bola perché sango yera sanga na watim na talo no ya ondo na numatunga o sengen dong le dava ngengo na ngendo lago mikino ko na kormi mate ko ivale o sa sengen ni o sengen mandanga ni taringa ko se vela ko dona no sawa watunga kan ngona ko vela ko kin na bono da ko kin ikon ke kay mai ona ko tiko tal mai ele bana ngona na la ko mai mila ko na kormi la ko viki ros ni la ko tal don bono mai vale nga sa listal na kor so wiki mini na barong chikini ko na via ngiti kenda na marama min dolo manir na bungonda. Don't live around a wicked stepmother. Or she's a wicked stepmother. Or she does this, she does that. Or she always, vaduruvasive to my husband to come and do the things that he does to me. Yeah, they do a lot of things, maybe. But at the end of the day, if you don't honor them, it's like your husband is not honoring them. And you're losing out on the blessings. Go back to Ephesians 6:1. Regardless of the age, regardless of where you are, that teaching and that Bible verse, I believe it goes for everybody. So, ni may dapat ko ni Kwa, binakabaliwan timer, nakaniwase ni Kwa, so blessed today with the stories that these ladies have shared from, the struggles of life, what they go through, and the teaching that they, implement to their children, kindergarten school, using that forum, that platform, to be able to empower the little children of what they can be, apart from just the IQ level and academics. And then we have Auntie Litia with a distance
in between, in the gap within her children, how she copes with it. And then we're ending with Auntie Mary sharing a lifetime story for her mom today. Nakabaliw Auntie Mary for sharing that. And that's the end of Family Table Talk on this Saturday from Wasa, none other, in Savu. So visit the Northern Division and visit this place. It's quite beautiful. And also I want to use this platform to promote Leo's Loft. That place, it's a must go. Beautiful, too good. And also to acknowledge Auntie Merito Kailangi, one of the beautiful ladies out here in the Northern Division who seated and paid and organized. I didn't even know that that place exists, but it's so beautiful. The view, when you're on that hill, you're actually looking down to the runway at the airport. It's so beautiful. It's like a little hotel on a hill. That's how I can describe Leo's Loft. And I was really blessed to meet the owner, who's actually here on a holiday. She's actually from Nadikoro village in Savu, but married to a European. Kitty Chapel, thank you. I was really blessed to have met you and spoken with you. And her husband actually traveled the world internationally for the work that he does. As we arrived, beautiful. She looks like an actress. Beautiful lady she is. And also, thank you for allowing the Yahweh brothers to do the recording on your property. That was such a blessing. So look for Leo's Loft and pop in when you come to South. That place, not only the Airbnb, not only the loft, it has a spa and also the gym. Gym opens from 5:30 in the morning until 8 in the evening. According to her, the cover na gym, ibukir na nito marami na koro. Gakakoy sindola ko mayroon gandola nga menu sa hatiko. Well, that's the gym. It's beautiful. That place, you won't even imagine. Okay, Vikoy. Nangone kito la kami kini ngone takos kini ngon stalo sa rida na vivali na kor. Yalang go kay ay dobe na buno na kito la ko kina. Marati ko dura na lumani kor ngila ko na ulin di bonongo. Gay tuki na bakando na hotel lelay. Beautiful place. Well, that's Leo's Loft. And thank you once again to Auntie Merito Kailangi in organizing that place. Beautiful place. And credit to her and her beautiful daughters all the way in New Zealand. To Rosie, and thank you to the sister out there in helping out your mom and blessing us with such a beautiful place as that. Well, thank you. We'll see you again next Saturday. If you're not doing anything tomorrow, join us. We will be gracing you from South Four Shores on the power in the word and also the God of our nation. That is if you don't have any church to go to. Well, tune into my TV anyway. 5 in the morning, we have a program going, Daily Campus. 6 o'clock, I think we have Reverend Lester Koroy that comes in for the Methodist Church. And then we have the 8 o'clock for the Sunday school teaching, all the way from Calvary with Our Lady, Pastor Clara. And after that, then we have the Power in the Word at 8 to 9. Then we will have the God of our Nation at 10:30. And after that, I believe we have the Triple C program. So the whole day, you'll be amazed with the spiritual enhancement. So you don't have to take the whole day to listen. Choose your program, but make sure, join to my TV and watch my TV on my TV Facebook. Thank you, and join us again next week. This one is for all your regular lovers. Ini keruan dong mana-mana. Isi
The family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page. Na nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai.